Zeyipafu. Turabasuje mwese mukurikira Zeyipafu TV. Uyu munsi urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwafunze abayobozi batatu bakorera mu rwego rushinzwe mine, peteroli na gaze. Bakekwaho ibyaha bine birimo ruswa. Abafunzwe barimo uwari umuyobozi w'ishami rishinzwe isoko n'inganda muri kiriya kigo, ndetse hatangwa muri yombi uyobora ishami rishinzwe gukurikirana inkomoko ya mine n'uyobora ishami rishinzwe ibijyanye n'amakuru kuri mine. RIB yagize iti bakurikiranyweho ibyaha birimo ruswa, gukoresha ububasha bahabwa n'itegeko mu nyungu zabo bwite, kwikwizaho umutungo niyeza ndonke. Aba bagabo bombi uko ari batatu, ngibyo ibyaha bakurikiranyweho byatumye bahita batabwa muri yombi n'uru rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha bakunda kwita amagambo y'impine RIB. Papa wari umaze iminsi yitabye Imana uyu munsi yashyinguwe, umuhango witabiriwe n'abayobozi benshi bo hirya no hino ku isi, ndetse ukaba nitabiriwe n'abayoboke b'idini ya Gatolika n'abandi bo mu nzego nyinshi zitandukanye ku isi, aho bivugwa ko hari ubwaho hari abagera ku bihumbi hafi 200 bivugwa ko ari byo byari biri hariya, mu gihe iyi Kiliziya cyangwa se iriya nyubako yabereyemo umuhango wo kumuherekeza ya St Peter's Square hari harimo abagera ku bihumbi 50. Akaba rero uyu mupapa nk'uko mubizi yaritabye Imana ku myaka ye 88 y'amavuko, akaba yaherekejwe ngire ngo murayibona n'abandi bayobozi bari bagiye bahari, nk'uwo ni Felix Tshisekedi, perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, n'umugore we, aho bari bagiye guherekeza uyu papa witabye Imana mu minsi mike yishize. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko akazi ko gukomeza kuba yahuza uruhande rw'Uburusiya n'uruhande rwa Ukraine rurimo rugenda neza, aho Zelensky ndetse na Putin barimo bahuzwa ngo barebe ko hagaruka amahoro mu gihugu cya Ukraine kimaze iminsi kirwanirwamo hagati y'ingabo z'Uburusiya n'ingabo za Ukraine. Bikaba biri kuvugwa ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero akaba avuga ko igikorwa cyo gukomeza guhuza abaperezida bombi ngo gikomeje kugenda neza cyane nta nkomyi. Tunyarukiye rero mu makuru y'imikino hano mu gihugu cy'u Rwanda, dore nuko urutonde rwa shampiyona ruraye rumeze nyuma y'uko ikipe ya APR FC yihereranye ikipe ya Rutsiro ikayitsinda ibitego bigera kuri 5-0. Ibitego byatsinzwe n'abakinnyi bakurikira. Igitego cya mbere cy'ikipe ya APR FC cyatsinzwe n'umukinnyi Sheikh Jibril Katara ku munota 35, Ruboneka Jean Bosco aza gushyiramo icya kabiri ku munota 45, Denis Omedi ashyiramo icya gatatu ku munota 63, Mahamudu Ramine ashyiramo icya kane ku munota wa 70, noneho icya nyuma cy'agashingura cy'umukiza gushyirwamo na Victor Mbahoma ku munota wa 78, birangira umukino ari ibitego 5 by'ikipe ya APR FC ku busa bwa Rutsiro FC. Bikaba rero birangiye ikipe ya APR FC ariyo iyoboye urutonde n'amanota 52, ikaba ikurikiye n'ikipe ya Rayon Sport n'amanota 50. Nguko uko urutonde rurayi kuri uno munsi. Mwakoze kwana natwe, andi makuru ni mu mwanya mutoya uri imbere, ntimucikwe nayo, muze kubana natwe. Mwakoze kubana natwe. Zeyipafu.